afandewe ayo wavuze ujya kugenda twibuka ya magambo yawe ayo wavuze ujya kugenda ntituzatega amajosi ngo bateme tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi ntituzatega amajosi ngo bateme tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika atajya kutugaya. Shuti bakunzi ba Master TV 1 twongeye kubaheza ikaze muri studio zacu uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025. Reka amakuru yacu tuze kuyahera muri Nord Kivu mu mujyi wa Goma ndetse n'ubundi nyuma turaza kurangiriza muri Sud Kivu cyane aho tuza kwibanda mu mujyi wa Uvira ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge. Reka tubagezaho amakuru. Aha rejo tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 nibwo ibinyamakuru byinshi cyane bikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanditse byemeza ko uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange wahoze ari Perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange ko yamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo aho ni muri Nord Kivu mu mujyi wa Goma. Nanone kandi n'ibinyamakuru byinshi bikorera mu burasirazuba bwa Kongo byakomeje nabwo bigaruka kuri iyo nkuru biyemeza kugeza nubwo radio y'Ubufaransa ikorera mu mujyi wa Kinshasa, radio y'Abafaransa ikorera mu mujyi wa Kinshasa nayo yabyanditse ibihamya ko uwahoze ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yamaze kugera mu mujyi wa Goma aho yaramaze igihe kirekire ari muri South Africa ndetse na Malawi kuko yaramaze igihe benshi bavuga ko yahunze Kinshasa kubera igitutu cyangwa se kuntu bakomezaga kumuhohotera abona ko atabyihanganira abanza gusohoka igihugu ariko iwe avuga ko yari yaragiye muri South Africa kuvuga impamvu ziwe bwite zo gukurikirana ishuri. Reka tubibutse ko n'ubundi ibi bibaye nyuma y'igihe gito aho ibinyamakuru n'ubundi byinshi cyane bivuze ko Joseph Kabila Kabange yatangaje ko afite kugaruka mu gihugu ciwe ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi azinjira aturutse mu burasirazuba aho hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo nubwo ayo makuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Tibitinze cyane nyuma gusa y'igihe kingana ibyumweru bibiri ibyari amakuru cyangwa se ibyari inzozi bibashije kuba impamo uyu munsi wa none Joseph Kabila Kabange akaba yabashije kugera mu mujyi wa Goma. Rero nuko byifashe Master TV 1 irakomeza ibakurikiranire aya makuru irakomeza ikore itohoza turaza kubagezaho akantu ku kandi. Ariko reka tubibutse nubwo bimeze gutyo guverinoma ya Kinshasa kugeza amasaha nta kintu na kimwe irabivugaho ndetse n'umutwe wa M23 ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma aho bivugwa ko ariho Joseph Kabila yahitiye nabo nta tangazo barashira hanze bavuga ko Joseph Kabila ashobora kuba yageze mu mujyi wa Goma cyangwa se ko ashobora kuba yabiyunzeho. Kugeza amasaha impande zombi ziracacitse taco zirabivugaho. Nanone kandi muri uyu mujyi wa Goma aharejo ijoro rya tariki 18 z'ukwezi kwa kane habashije kumvikana urufaya rw'amasasu mu bice bimwe na bimwe ariko nkuko tubikesha ibinyamakuru bikorera mu mujyi wa Goma bivuga ko ayo masasu yarayabibyi bari baje kwangiriza intare za Sarambwe zibaminjiramo urufaya rw'amasasu
kuko mwese mubizi kari agace ka Nord Kivu abazarendo aribo basivile babashije guhabwa imbunda ku buryo bizatwara igihe kubona imbunde ziri mu maboko yabo zigarutse mu gisirikare cyangwa se zigarutse mu bashinzwe umutekano. Kubw'izo mbunde ziri mu baturage niyo mpamvu hakomeza kugaragara ibikorwa by'urugomo birimo kunyaga no kwangiriza kuko abasivile bakoresha imbunde kandi batazi amategeko y'imbunde. Rero nuko byifashe muri Nord Kivu. Reka dusimbire muri Sud Kivu. Reka dutangirire mu mujyi wa Bukavu, haravugwa agahengwe ndetse kugeza na Nyangezi, aho mu minsi mike bazarendo bari baheruka kugaba igitero mu nkengero za Nyangezi ko mu misozi ya Ngomo, aho hari tariki 17 nibwo umutwe w'abazarendo waturutse mu bice bya Uvira na Ruvungi ubasha kugaba ibitero mu bice bya Ngomo, ariko kandi umutwe wa M23 wabashije kubasubiza inyuma. Reka dusimbukire mu gace ka Ruvungi, aho ngaho ni hafi n'umujyi wa Uvira. Iri joro rya tariki 18 haraye humvikanye urufaya rw'amasasu rwatwaye umwanya utari muto, kuko tubikesha abanyamakuru bari muri kano gace bavuga ko ayo masasu nayo n'ubundi yaraye abazalendo bagendaga banyaga, nyuma yabwo baza guhura n'abandi bazalendo habaho kwikangana babasa kurasana umwanya utari muto. Ibyangiritse muri ayo masasu ntibiramenyekana kugeza aya masaha, ariko n'ubundi mu makuru yacu ya nyuma turaza kubibagezaho tubabwire iby'ayo masasu yabashije kwangiriza. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyakomereze mu misozi miremire y'Imurenge, ahakomeje kuvugwa umutekano muke guhera mu Carurambo ukamanuka mu ndondo zo hagati ndetse ukika mu Cabijombo na Minembwe, aho hose kuko tubikesha abanyamakuru bakorera Imurenge bavuga ko ibitero bikomeje kwisuganya biza kugaba ibitero ku mutwe wa Twirwaneho ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge. Abo ni abazalendo ku bw'ubufatanye na leta ya Kinshasa bakomeje wa mugambi wabo wo kurimbura no kwica no kunyaga no kwangaza abo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bivugwa ko mu gace ka Mikenke kugeza aya masaha bakifite umutekano muke, aho ibitero byinshi cyane bivugwa mu Gipupu, ibindi bikavugwa mu Rusenda no kuri Point0, aho bo bose bakaba bafite umugambi wo kuzatera baturutse inzira nyinshi bashaka uburyo wakongera gusenya Mikenke, dore ko Mikenke yari imaze igihe gito isenyutse, ariko kuri ubu ngubu abungeri benshi bakaba bamaze gusubira muri aka gace. Rero umwanzi umugambi we n'ubundi ni wa wundi no kuza gusenya. Kuno munsi wa none ibitero bikaba bikikije akace ka Mikenke. Reka dusimbukire mu Minembwe, mu nkengero za komine ya Minembwe, naho hakomeje kuvugwa ibitero byinshi cyane bigamije kuza guhungabanya umutekano muri aka gace. Ahitwa Nyabibuye, aho ngaho ni mu Mibunda ugana mu Rurenge, haravugwa igitero gikomeye cyane cinutse ku mushasha wa za Kirembwe, aho bisuganya biteguye kugaba igitero mu gace ka Gahwera. Nanone kandi ico gitero kikaba gifite kugabwa mu Gahwera ndetse naho yitwa ku Kivumu. Nanone kandi ahitwa mu Rurenge kwa Babengwa haravugwa naho kandi igitero gikomeye cyane giturutse Inganji n'Imirimba, ndetse kiri kumwe n'abasirikare b'i Burundi n'uwiyita Generale Ngomanzito, aho bafite kugaba ibitero mu gace Kirumba ndetse na Kabanju na Rugezi, aho abaturage bari baherutse gusubira muri iyi minsi ya vuba. Kuko twabibabwiye mu minsi ishize nibwo Rugezi yabashije kubohorwa
kugeza aya masaha abungeri na bamwe bari batangiye gusubira muri aka gace nubwo abaturage bafite ingo bari batarahagenda. Reka none kandi dusimbukire kuri Chaine de Mitumba ahitwa za Bicumbi, aho ngaho ni ruguru ya za Karongi na za Rubemba, naho hakomeje kuvugwa umutekano muke, ahakomeje kumvikana ba mayimayi aho bagenda barasa amasasu rimwe na rimwe kugira ngo bakomeze bahungabanye abatuye muri no mihana ya Karongi na Rubemba, bashaka kwerekana ko bari hafi nabo. Rero nuko byifashe mu gace k'Imurenge, ariko reka tubibutse ko nubwo bimeze gutyo umwanzi ateganya kugaba ibitero aturutse inkengero zose za Minembwe, reka tubibutse ko twirwaneho iri maso n'ubundi izakomeza ibikore nk'uko isanzwe ibikora, kuko tubikesha ikinyamakuru Imurenge 5/5. Ubushize ubwo yamubaganira n'amadubu cyangwa se n'abasore birwanaho, bakoresheje ijambo baravuga ngo ntantambara tuzarwana ziruta izo twarwanye. Abo ngabo bafite kuza nibarya n'ubundi duhora turwana, rero ntakiduteye ubwoba nubwo umwanzi ari ku marembo ashaka guhungabanya umutekano. Rero nshuti bavandimwe, nuko byifashe. Mu mwanya turaza kubagezaho uko Imurenge hiriwe ndetse n'andi makuru, kuko mubizi hariya ibintu byicara bihinduka isaha ku yindi. Ariko kuri uno munsi tariki 19 z'ukwezi kwa 4 Imurenge bari babyutse neza kugeza amasaha tasasu rirabasha kuhavugira. Murakoze, tubasaba kuba mwakora subscribe kuri channel yanyu ya Master TV 1 mukaza mubasha kubonera amakuru ku gihe. Ayo wavuze ujya kugenda, twibuka ya magambo yawe. Ayo wavuze ujya kugenda, ntituzatega amajosi ngo bateme. Tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho, ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi. Ntituzatega amajosi ngo bateme, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho, ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi. Tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma, afande makanika atajya kutugaya.